I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u drugu epizodu na Skill Areni. Kao što vidite, sada ćemo otići gdje bijaše autoškola. Evo, vama ćemo otići do autoškole. Danas ćemo da polažemo vozački. Nadam se da ćemo uspjeti. Vidite, ovo je autoškola. Trenutno ima 356 igrača. Sada ćemo ući i kada dođete do ovdje kucate kupi dozvole. Ja ću uzeti za vožnju, sve ću mislim uzeti dozvole i zabrati. Sada ćemo otići u auto. Kao što vidite, sjedamo u auto, engine i krećemo. Znači, morate polako da ne bi oštetili auto, jer ako ga oštetite nećete dobiti vozačku dozvolu. Za malo. Sada ovdje. I kada izađete na magistralu ne smijete preći preko 100 na sat. Znači morate sve polako. Još ovdje je sad novi spawn. Ima mnogo ovih ludaka voze brzo. Mogu da vam oštete auto i postoje nećete moći položiti. Evo, ko što vidite, sad ne vam rekao. Ajde idemo žele Game Master da nam popravi auto. Vidite, Ronnie Bond. Ajde sad ćemo pitaj. Može li neki Game Master do mene da mi popravi auto? Evo, ko što vidite, drugi smo level. Ovamo gore. Znači, evo ko što sam upravo rekao, ima ovih koji žele da mi položiš. Nema veze. Mi ćemo ići. Znači, ID 5 smo u serveru. Uđe malo da udari. Neki lik mi je dao 4 grama zlata, pozdrav za njega. Boga mi, išao sam brzo. Sada ulazimo u grad i sada moramo polako da nas ne bi zapalili auto. Znači, evo nas nalazimo se pored Roda Marketa i vidite ovaj park pored opštine. Brate, gdje vožeš? Vidiš kada polaže. Nema veze, zaštimo Game Mastera da nam popravi auto, ako bude naravno htio. Znači, ne morate staviti na crveno svetlo, samo ne smijete da oštetite auto i ne smijete da prekoračite preko 100, preko 100. Ako prekoračite, odmah vam se auto respawna i pali se vože. Evo, ja mislim da nam još malo ostalo. Znači morat ćemo zvati Game Mastera samo da izađemo do ovamo gore. Pošto ima ovi te voze kamione, pa
Sad ćemo ovdje stati i kucati pite. Ovu komandu možete koristiti svakih 3 minuta. Znači sačekat ćemo 3 minuta. Evo ga, Nebojša Brnatović. Pozdrav za njega. Hvala. Evo, pozdrav za Nebojšu Brnatović. Ja mislim da ćemo sad moći da položimo. Samo da nas opet neko ne udari. Ali nadam se da neće. Pratit ćemo. Ima onih kod spawna što će da ti propaste auto, da ti slupaju, samo da ne bi položio. Vidite kako je moćan ovaj snow mode. Vidite, evo ima FFM radio. Sve su ove, kako se zove, druge na billboarde, ove reklame i to. Evo ga opet ovaj. Nije. Učinjalo mi se da je on, da nam opet ne slupa auto. Džap. Reci. Mora da je pogrešio ID. Ali nema veze, pozdrav za Džapeta. Vidi kako izgleda skill arena spawn. Moramo polako ovdje, pošto ima ovih koji brzo voze da nas ne bi zakačili. Kada se zakače pred sami kraj, onda smo ga... Moramo se skrajniti. David Đukić, pozdrav za njega. Pa druže, gdje si parkirao tu auto? Evo, čestitam, položili ste vozački ispit i dobili ste dozvolu. To je to. Nadam se da vam se svidi ovaj klip. Ostavite like, share, subscribe. Vidimo se u sljedećem. Pozdrav!